Hi, hello and welcome back to Chris Interon YouTube channel. Nang letupan put hoja tong long paning rong pik lo. Nang letum pan pening we nang than jala mangalhan lo. Jadu. Tang te. Ayo it's me the pusit to represent Interon. La sa pranse nang letum kadu ko we pan sa minili the pusit to represent Interon hen pan. Kadu ko we pan ta kar byang long ra don pan ta kar dong pa zero kar dong. Tang te neli nang letum pan beer ta me nang pachini nang hang la han lo. Nili pan dipua hiti long kasi tong akay alang letum nili pan kido nang lodon invitation card alahan lo kasi alang letum pan churu parpik lo nili pan taklah kasi nili pan invitation card nang lodon ge kupinin nili lang po. What is this? Wow, awesome. Nilong pik lo ja nili por hi po. Nilipan o kachupalu basi puyo kecheng si force lombajong youth convention 2021 venue ke farmers growth center ada state bank project pensido yang kila pendet date pang ke 25 September 2021 ja apor bang ke por phai circuit 9 am pasidoji la selang letum nili phala baso amelo nang chupa pang pachoro parpik lo nili na chutong vek po la sila bang so program bang ke penab lo 25 September la senang letum kato ko bisamin nang chutong don inon la bang so amelo adim me pegan state bank project pada farmers growth center botogi la so hem long vang inon chutong inan nili talun po la penang letum taning nang chuparong non la pen ke la bang so Lumpajong Youth Convention kopi pasik ketukong ma lapan kopi pan ma la tele tom chini nun po nilita chini ni pen la. Okay, tatang ke chutong nang la hello kitching si program non September 25 pen pangcheng ge la pendete apor bang ke adapt de aju kali la ke adapt si doji 9 me si chengi pasipu la si 9 anang le tom 9 pali ji pan si chening rila si tong na deposit rap na si tong long po la pendete puthon hadi nelipan kitu nang pali thu ke hai sar hala short pherang ke vocalist lo alang li company alang le tum nilip nat hadi de krumaroy project la bang so dim long alang le tum mai ki bido la bang so mai ke second foundation day all nilip youth one way ini po short form di hadi la sila bang so amay bang ke 29 September la second foundation day lo pusipu la sila so second foundation day long nili panang chup hapon adim bang ke lakhiram rong par LP school playground long ya apar daikrum aroy la parchat nili par bang long hapuna thulo la sinang la tong kedago beta etong peji phansi chening rilo la bang so all nili youth amay long second foundation day long la si ani phai bang ke 29 September la si chetong ing nang la pen lancho takali la bang so may long adapt pen live painting te doji nang le tom ko mama arjan ki hi ning hang hedi drawing ning hang la haladak saratum color pencil gali color thik po ajat po la si kona se arjan ki hi ne ma la bang so jim alang le tumang than bala par jan hi dana ram nam nili deposit represent ron mata hadak hi denji hai nili ta drawing in hang pink art in hang pink ma de la si chetong ing nang nili blong la pen ke la bang so live painting ke do la ke hade ke aki arjan ki hi ke do bang ke kopi padma justice for our beloved sister let Sabita Hansepi and let Anisha Intipi alang tum Sabita Hansepi le pen Anisha Intipi alang le tum bahani perthe along an kareng mi pen arni gelang no pana jogalang le tum han ili kar bia khe phanang kalang elang le tum bahani phan apranar mutalo asi labang so puthai le tum ho per kong sai long ne pen ke chini bag nang je phan la so me long kasi kimo doji la pani kasi song doji la sinang le tum kado ko beta nang chitong nan pedi phansi chuni ri lo ni secret pen ne tum jing room ra chitong na la pen ke la bang so all ni live youth foundation de ta tum talon kon pamilo na kasi pachini la si kado ko beta nang le tum noan phansi me nang chitong ni phansi chuni ri lo la pen le hada kame lun nang lonji mathanang ne lo la pen that lanso se aberta ke me
arjutika labang so may long all ni review atum pen ke mang pon lake mutu ke unity development security kai isiwe donang ke do thekji phan lapen ke longri rongrup ke mesenji phan ke paching thu thekji phan lapen ke kai ke talapu kacarai kom thekji phan la selang letum kibi mepik lo la selang letum labang so may adap amay long chun pami rotang te anarlu amay along bangke anarlu earning asama amay long bangke sot herangki po ben tamstame lun jume nang parji la selang letum alun karjilong ledger dingolo nilitar jidunji nang letum tabangon ciklik dun lonang lapan kening jeparong dun lonang la sikatu ka bifastame chuning lo tong ingna nilitagan iku lapendet anke nili pothot live performance bangkelahan lo October 5 October nili ko penilong doji long sukang thu long ta program doji lasi haladak stame nang tawang tame stame amay bang ke thiu e ha sabsu haladak doi mu nang chitong lo ne polo tang nili video YouTube long post ko mate Facebook long WhatsApp long da posi la senang letom kado ko wes tame her jumin ang pinunta la long thoma me ki chunji phan la pen birthday ang bonglom doji la birthday bang chini ne dala program doi ne bine has tame main official program bang ke la ka thom lo mo pana 25 September la pen 29 September la pen 5 October la ni thom abang ke nili program doi la senang letom ta chitong ne phase chini la tong igwek lo na kadang ka wes tame lapen ke khai long rian se paching thona permission ye panel tum ning si petan dona kadang ka we has tame tuning lo lapen di fugop college tame admission ke longi pas tame chesong lo na nelita nang jema thadon bom lo to kadang ka we pas tame lapan si ington panikok lo anse se karba khai paching thona kardo thank you kardo